UMLA kemau keruat ubak Renington lingdok tongkar ula penpau ya ke Jinkerman bat ke Jinkmi lenti ba Presiden ke Voice of the People's Party ubak Arden Miller besayumaj ba un pediang bat unia syem bental ada jia ba ke sarkar jela kan menjur bentau komiti na ke benta ban pentamai ya ke reservation policy. Habakran ikinong thok kubor mentah kesini ke lai potrik Jembang Arja Arpulai ubak Renington lingdok tongkar ula ong bakum unong elam uburam ya ke lenti ba ubak Arden ula jid dak basyak tengan hak bayadai ba jing dawa ban pentamai ya ke reservation policy ba ula ong ru bakam dan jing aper ban pensngau ya ke nu ke mat la ke dai hasurok niah po ing dorbar tauan niah po sekretariat ingam don ingam kwa ban komen zi kagala ka jong sutho ngai suko kumne ba kanu kono ke isu ka baron kam ne kren to ni kren lang baro la kalong ni kren na surok ni kren assembly ni kren sekretariat ni kren lang baro dengan na respect ke ai sutho ibadan te ai ba le ka ju sutho ju i pang bangas ka pak ko we ba da ka koi ko por ha ka ba ka sorka kan khot ban ya kren no ya ka reservation policy na kemi lenti pala ya ke jing don lang jing ba adan kumbalong menin ro ka roster keteng ju i kadon tendri ila kentaj panwan na keleng parti hi kila rai banam mira mentah kan roster komiti te kebiti ba ladaka sarkar kan constitute ka komiti dan kan khotlang ki political party banyak keren ya ka reservation policy ikbiti pala ba adan indona kanang bangin yo ba aji mutlang baro ki aji mut ka kodor na baro ki political party na baro ki political leaders ya ka bangin ta tangata dengan don i ban comment ya ka approach ka ba adan i le ngasu snow takane batungin burom bui ni pat idon hala ke jogo jogo sutho kala jogo jogo sampang blay ai hala ke jogo jogo start yang ni tang ko ga thong kalong bang idon ka thong ban poi ia ka bang ni trelang ta ka bangin burom ni respect i wei pat tengah burom ni sutho ba den ro pra kli tir ba ka jet ro kan burom ro ki sutho ni wei ya ka bang idon ke jogo thong ban poi ha ka thong kam tam ai matai ke jogo apa don ba review ka reception process Pindalah kata ye ajimut subun gigi keba kemat dari kata hi kebanyakan orang bakar banyak yang nesakmat kuai kalau hakaban pen terikam hakaban wanra basaya dari kata badi ban wanra amendment itu order ka close di jom katu roster order lane ban mix nan ka fresh da ka ban penduk itu ban terikam juga itu berwarna ka fresh perkuai dia kalau hakabade ki DSC kita kini kijing ajimut ki ba kodor itu bangiri open ai jembut mendin hakane ka meeting kepada roster bat ka wide ka pasutna bitu pi kalong ba wala kam don hak term of reference yo kane committee ke bangiri mendin kam dei bangiri krene ka reservation policy dari sutna bitu pi ba ngilai poilang hangta ban pan jembut nak sokar bahkan syak bangiri krena ka reservation policy ta ka we ka wakili i chairman i chairperson itu ambarin lendo ri akran ba mendin ko ki press ba nagaleng komiti ngis kono kam ban ya taino ka reservation te kane pen i ba amdei tang ka parti UDP ka bala don ki sofia ban ya taino ka reservation persi lewat ki political parties ki badon mengen hakane komiti ki bedon lang ki parti tingilai paulang kaju kesul bangi la kuat ban ya keren no ka reservation persi te kane ka pen i ba ka dom positif ba ban ra kane ko kalau positif baka sarkar kan pediang no ya kecil keren di reception presi ta kali ko thang ko ber kam ko mitu iki pi na kene jungi suthu pingi long concern e ka thung kam thujam karau ba kali kata na ken mau ba kanika code hawar hajar puar ka mi order balada kam padon karosta enam la syu ban thung kam thujam na kale lapan sange baro recruitment ba ngi dei ban le kan recruitment gini ban don sudah karosta in place dei ta kadau ngisngo balada ngim ya kren ikane kamut ka hapsange kum order ka kut ka wede ka bangi salong concern ka bangi sno khia ka longma hadin ni ka bakakut kala ailab biang ka sarkar banyak kren biang ya kani ka rosta ka nangkong ka kut ka tho be haka first line jo ka kut hi ka ongba lasam postnam ka sarkar khlia kam sipri kam bi ka rosta Karkum ko order ka iga bisu tu ngi baro interpretation kalong ba ka kur ka kwa ban kam nar pasdan hakata ka order ko ban ko dan hadin ba don ki ke mi sakwi ka order na kur ban ong ba ka syum haka sarkar ban sim ke jirai nadu na a on sedang ya ka ji kam ka star ka syum sarkar today hadin kata ke bangi sim ta ka bu ba
ngim de masong thai ni keren ba kot ta kala prilat biang ngi ban keren ba syong eksekutif ban ka legislatif ban yo ban keren tinggi se keren bagi di ban ya debate ikne korosta tede kita tahu ke bangi hapan lej ya ke mengaku membari ke ba la notify de kedin ka government mengadalang itu lawan menit ke meeting ke banakong ya ke bangi yo ban keren bersekutunar ke makalong la kala biang nak kumtu ya mat tasne syong menen kala kot korosta kala biang makin menjur hakene komiti ban pha sakaka ngis kam sarkar ok jekran baru chimistar long ke bawah pediang utahe bangin nom petrikam syedin de benia chakma nang ne chakma kalau star petrikam lane nomor kadon food order arpu ar ladam de mentau ar pulai at least arpu ar chakma nomor food order ka stang kami arpu ar te kala ban long na chakma te gari kita ya ka bakum maklamin asukman metu ipi ban kalian ngalakren on behalf jongka parti UDP ka bangal yo kan ai kijing ai jumut ban pengej komiti ban ai ke jingmut ka pasai ka sokar ba ka dei ban wandra no ka OM ka thamai ban pendu no itu OM ka bami shipotore unai me araja ko ar ka ba ong bai ka star de ban shimna du ka nes pani ko ta ka dei ka ban ka pasai men ki ai jumut jo komiti kawai dia kamu kuat mesti ipi ke ba sultanat hamilin mangi jenjar bah distrik di asir ila keluar jumut kumur meeting kersta dan remedin ila ingat kita taruh ba di bantok syai bah soka ba di asi kidi ben maintain be mde syu ban ai kita ka jong 10% ko 10% kasi hande di ban wan be combine solution ka 30% ka syong ka jing staff jo kidi asi ya no bakin thung on merit ka di bala Hendrai kasyong haki DSC bakin bol ya kata haka bakan don baik 80% for all kamu kasih garuh kasih jentia berkaruh dikata kali gawe ka bakala tilap piliti ya ki DSC ru bakin 60 marsyu haka ba meeting karosta hendrai kan 80% tak batung eno ru kibala kasyong haka merit haki jingla jong kita ke bawan haka tabu dikata ka bang aku bertu ipi haka jisu thu jongi la ka pipi kala keren pajba bakin pasyu ban keren ke karosta rengi kita tahu ikadau bala ngim ya keren ngisuthu bahkan nom la syu batu kam tungjam tina kata ke concern ni ka bangi don ngila haban detlang bani keren bani ai jingmut kang bani ko ban ibu sarkar kan konra da wei pede ko da ko mai pede karsta ta ga ikadau